reka twongere tubasuhuze inshuti mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro tubagezaho kuri Bunani Happy YouTube channel, ndetse tunakomeza kubashimira uburyo mukomeje kugenda mudushyigikira, muduha subscribe, muduha like, muduha comment, ndetse muna sharinga link ya YouTube channel yanjye. Mwese Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ndabashuje rero aho muri mu bice bitandukanye by'isi, ndetse mbahaye ikaze kuri uyu mwanya tugarutse tuganira ku makuru y'imikino agezweho muri kano kanya. Cyane turaza kwibanda ku ikipe ya APR Football Club. Ni ikipe y'ubukombe hano mu Rwanda, niyo ikipe ifite ibikombe byinshi bya shampiyona hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira imyaka 30 irashize, ikipe ya APR ifite ibikombe 23 bya shampiyona. Byumvikana ko ari ikipe y'igihangange hano mu Rwanda, yemwe n'abakunzi bayo bakunda kwita Club Giant. Niyo mpamvu rero ikipe no ku isoko yigaragaza nk'ikipe iri jeya cyangwa se ari ikipe nkuru, ikipe ifite ubushobozi. Tugarutse kuri transferi uyu munsi muri APR FC yamaze rero gutangaza abakinnyi imaze gusinyisha izakoresha muri iyi sezo, duhereye ku munyamari, duhereye ku munyaburkina Faso witwa Dao Memer, umukinnyi mwiza cyane ukina ku icumi cyangwa se hagati, babakinnyi bakinisha ekipe cyangwa se abo bita babakinnyi ba kreya uburyo bw'ibitego, babakinnyi bashobora no gutsinda, babakinnyi bashobora gutsinda amakufra, babakinnyi beza cyane ukubutse muri Burkina Faso. Akaba rero aje muri ikipe, ndetse bakaba bamaze no gutangaza ko ari umukinnyi w'iyi kipe ya APR FC mu buryo budasubirwaho. Uwo ni umukinnyi wa mbere rero uje muri APR, biteze ko azabafasha byinshi cyane mu buryo bwo kurema ibitego, akirana na mugenzi we Watara nawe wigaragaje muri sezo ishize muri APR FC. Nawe rero akaba ari umukinnyi uturutse muri Burkina Faso uje muri APR FC. Siwe gusa, uyu munsi bamaze gutangaza ko Ombolenga Fitina wari umaze umwaka umwe akina ikipe ya Rayon Sport yari yaragiyemo avuye muri APR mu buryo butavuzweho rumwe. Uyu nguyu rero nawe yamaze kwemezwa nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya APR FC, avuye muri Rayon Sport mu buryo butari bwiza, dore ko imikino ya nyuma ya shampiyona muri Rayon Sport atayikinnye kubera ibyo bamushinjaga, bavuga ko ngo agambiranira ekipe ndetse ikatakaza amanota mu buryo budasobanutse. Ombolenga Fitina rero akaba yarigeze kwandika ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa gatanu ayibwira ko ashaka gusesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport ko itubahirije amasezerano bagiranye. Rayon Sport nayo yaje kumusubiza yuko ari umukinnyi w'iyi kipe mu gihe akifitiye amasezerano. Hakomeza kugenda habaho kumvikana, biza kurangira rero Rayon Sport isabye Ombolenga Fitina kwisubiza miliyoni 30, hanyuma akajya mu ikipe ashaka. Byarangiye rero uyu munsi bamwemeje nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya APR FC, bavuga bati garuka ukore ibyo utarangije. Ombolenga rero ni umukinnyi mushya w'ikipe ya APR, akaba ari n'umwe mu bakinnyi bamenyerewe cyane mu ikipe y'igihugu ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri kabiri. Ombolenga Fitina rero ni umukinnyi mushya wa APR. Hanyuma Iraguha Haji avuye muri Rayon Sport, nawe amasezerano ye yari yararangiye, akaba yerekeje muri APR FC. Bakaba batangaje ko bidasubirwaho bamaze gusinyisha uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu avuye muri Rayon Sport. Akaba ari umwe mu bakinnyi baje gutanga akazi mu buryo bw'ubusatirizi, cyane ku ruhande rw'iburyo imbere. Akaba rero aje asanga competition idasanzwe, ahasanze Denis Omedi, Hakim Kiwanuka nawe n'umukinnyi ukina imbere, ahasanze Mugisha Gilbert, akaba ahasanze Idrissa Watara, ndetse n'akazi gakomeye kuri we kugira ngo azabone umwanya. Ariko nawashidikanya ko Iraguha Haji ari umukinnyi mwiza cyane wigaragaje muri Rayon Sport nyuma yuko yaravuye muri Rutsiro FC. N'umukinnyi mushya w'ikipe ya APR. Bugingo Hakim, umukinnyi w'umudefenseur ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu, nawe n'umukinnyi wamaze kwerekeza muri APR FC nk'uko bamaze kubitangaza babinyujije ku mbuga nkoranyambaga za APR FC. Bugingo Hakim rero avuye muri Rayon Sport nyuma yuko yari yaragiye muri ikipe avuye muri Gasogi United, akaba yaguzwe miliyoni zijya kuri 25. Uyu muhungu rero n'umukinnyi mushya w'ikipe ya APR FC, akaba aje guhangana na Claude ariwe kapiteni w'ikipe ku ruhande rw'ibumoso. Byumvikana ko rero nawe ari avantire nshyashya, inzozi yarotaga azigezeho zo kuba yerekeje mu ikipe ya APR FC.
tugaruke kuri Hakizimana Adolphe. Hakizimana Adolphe ni umunyezamu mwiza cyane, yari yarazamukiye no muri akademi ya APR FC, ayanyuze mu Ntare FC, akaza rero kwisanga muri Rayon Sport, yakina ikipe ya Rayon Sport, ariko amasezerano ye aje kurangira yerekeza mu ikipe ya AS do Kigali. Ni nayo ikipe rero yaramaze igihe akinira. Hakizimana Adolphe rero umwe banyezamu beza bajyaga banahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse na n'ubu aracyahamagarwa, akaba yamaze gusinyira ikipe ya APR FC, akaba rero umukinnyi mushya w'ikipe ya APR FC, kabaje gutanga akazi kuri Ishimwe Jean Pierre aka Mario, umunyezamu wari warabaye uwa mbere nyuma yuko rero APR yari yaratakarije icyizere. Pavel Rizla akaba rero aje muri ikipe, bakaba bamuhaye ikaze nk'umwana nyine ugiye mu rugo. Tugaruke kuri Ngabonziza Pacifique. Ngabonziza Pacifique rero avuye muri Police Football Club, akaba rero yasinye amasezerano y'imyaka igera kuri 3, bikamenywa ko signing fees ye igera kuri miliyoni zigera muri 80 mu gihe cy'imyaka 3. Nawe n'umukinnyi bakiriye ukina hagati mu kibuga kuri gatandatu, akaba rero ari umukinnyi ukiri mutoya ariko ufite impano idasanzwe, gusa nawe afite akazi gakomeye cyane ko gushaka umwanya wo gukina muri APR FC kuko ifite abakinnyi bakomeye, dore ko hari n'umugande baheruka kugura witwa Ronald Sekiganda, baherutse gutangaza umukinnyi ukina mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Yumvikana rero ko afite akazi gakomeye, ariko n'umukinnyi wanavugwaga ko ashobora kwerekeza mu gihugu cya Tunikiya, ariko birangiye nyine yerekeje muri APR FC. Gaya makuru avuga mu ikipe ya APR FC. Gusa reka tugaruke no muri Rayon Sport. Rayon Sport iri mu bibazo by'ubukene, umukinnyi umaze gutangazwa ko nubwo batarabitangaza mu buryo bweruye ni uwitwa Tony Kitoga, umukinnyi wakiniraga CAF Dawa, wigaragaje cyane mu marushanwa ari kubera hano kuri Tapi Rouge aya ya Esperance Football Tournament. Niwe wenyine umaze gusinya, ariko hari ibiganiro bagiye bagirana n'abakinnyi benshi barimo witwa Rushema Chris, usanzwe ari umudefenseri mwiza cyane ukiri muto ukina ikipe ya Mukura, gusa ntabwo arasinya kubera ko Rayon Sport itarabona amafaranga. Uwitwa Ntarindwa Aimable ni umukinnyi w'umukaseri wakinaga mu ikipe ya Mukura, umukinnyi mwiza cyane ukundwa n'umutoza witwa Lofty, kuri ubu amaze gusinya ikipe ya Rayon Sport, ariko uyu muhungu Ntarindwa Aimable nawe narasinya ikipe ya Rayon Sport. Gusa ngo ibiganiro byarabaye ariko ntabwo barasinya kuko Rayon Sport ifite ibibazo by'amafaranga. Drissa Kuyate ni umunyezamu wavugwaga muri Rayon Sport ko bamaze kumvikana n'ikipe. Drissa Kuyate rero akaba yakinira ikipe ya Leopardo Dolizi hariya muri Congo Brazzaville. Biravuga ko bagiranye ibiganiro, ariko nawe ni umukinnyi utarasinya kugeza kuri ubu ngubu.